Ari. Anjan digo arjo dado. Asuda woni. Ye ene. Kon jodi do. Kon du wadi. Ay abeta ste wala ko sudo anto. Na fi ma ko kan ko sito kare be ko no ko be bete fi ko no ko bane ko tan la ni ko Ati tambilando ma fi ndure dumado. Ila sowida. Yawde kalaptani. Wari wande ko be na mona ko labtani. Da yawde. Da mari carne. Modi mano. Carne rouge da jogi bodejo. Ila yawde kalaptani. Ila sowida ya hal. Modi mano. Ila sowida modi marali. Labidi be. Ila sowida ko labidi di be. Ila sowida. Jonnon kon no wadno de. Baya be timoto. Ina kan be timoto. Amini timoto amoto amino gari sambo andetto. Dala ona fulawato. Motong, mokutonda jogi motong. Mokasudu. Jonnon kon tiki fala da jo. Hala ne mi doni wala safala zelan to kare be kata be ko me wonde monteni paste yo watam bandira wala ma fi ma ko lande be de ko am wala don ko wala Bala mo alisade de bana ga na bana wa bala ma kana salika miseli be lan to kiago aselibe. Okay. Jonno dandi ko feƴƴi ko ka hakkunde men ka hakkunde mangi ONG dandi ka fewno men inno men jette motor ndum men jonna goddo o golla fi heba dépense ma on bay ko fi dum sodira a yawno wullitida ka kaysirabe odo esirabe president on ka innuda meden tunini moto ma on ka inda men jonnite moto ma on ka o ajjo abbo bay jettuda moto on jonnuda modi ma ka Kremera no abbotum abbo anti wada ko tomato ngal ne mi yene mi yetti moto ngayndi gasi moto ngayndi no boka endanoki ahendi no ka endanoki kono mi wulita fi moto ahendi no mono ka endanoki ahendi no ka kono mi wulita wadda mondum akkunde ma Allah fatu an ko me wallitima fu ilande ma han fuddi han fewno do an ha joni tawa ko a jodo do ina ala ko nyama digi tun hersingol yimbe ka be ko hakkun Allah si wodi ko wodi faminna ala fala yati ha ya ko sande usen sambura yeta ismi fene woni hakkun Allah no ala tas jonnon dandi fi hakkunde hakkunde amen e modima c'est-à-dire mojo berenden e modima dandi modima ko so wida pet na botum modima ko so wi pet ko so wida pet modima inni yo men seli yo o piuma taw bay o piima bayde andi non debbo piyata ke na fere non sayara ko so wido bay o piima don men inni mo men nabo mo ka projet ko no wiida indata men na mo ka bay mi bay ari indata o sokke ka bay ngabotum tay don feƴƴi modima wi imen o men itti juude ma parce que ko kanko jombuma ko kanko andi ko honno wondirto na men andi honno wondirto ko dum wadi vraiment menen kadi men itti juude ma tamen hebu problème parce que o ni men selum yo men sele aw joni non dandi no feƴƴiri non fuka dandi ko me wakilani ma fu kon ka piji bu ko wadana da kon an ko mojo berende wadana ma kon hay goto me wadana dum ko am min buri wadande men buri kadi sonjorde a faami sabande ma yangal nantondiralde magal joni non do ila dum do wadi ila modima halan men dum don men seli da jono hida yaltinirde ni edata de jinda wola kadi ko woluda o inna yimbe anyamali haral dum do fu ama poraka ma botu min hari ama pora dum don ka wala
andi no menen joni ɓawinni men ittu juuɗe ma men itti juuɗe ma ko nu wodi sabu men indiya men jaɓi natuɗa nder ga parce que ɗo ko bureau ni arɗo wo men ɗumanotoma e kadi yimɓe no landade inna Fatou no yiyede ka ɗatte korto karta ceci cela haray ko andingol kadi yimɓe ɓen ni na e konti ONG o wonɗa a faami e mojo bera men nden a faami ka parce que ɗa andi piiji ko feƴƴi ko buy kadi jama on kadi no reconnaissani men no anditani men piiji ko men waɗanma kon e hewre ko waɗanaɗa kon fopp kadi ara kadi heno ko ɗum ɗo kadi yaldata sabandema muudima parce que ala jaɓude famodiren ala jaɓude wallugol men wallugol men no men wallitorama a faami ɗum ɗon joni menen mi wolta fi ɗum ɗon hande kadi innugol soka e modima ma korto karta menen men Allah dandu men ɗum ɗon parce que déjà ala ka dossier amen ko sayno waɗa ka dossier gara men mapo moƴƴa sayno waɗa ka dossier ji amen ka eni ni le hara e ɗandi ina no woniri joni noon hiɗa andi e nder mamum fuu ma e nder lagine fuu so woni a maporiɗo taasi nebbam ma taasi maaro ɗandi ko haka Mariama Touré arata ka ɗandi ɗum ɗon ka kono ko e hoore ɗum ɗon fuu a waɗananoma ɓuri taasi maaro ɓuri kon on nebbam ma korto karta piiji buya waɗanama ala ko a waɗanaka Fatou mais au finish ayi a jaɓali wallitagol men menen par ce que woɓɓe ɓe men waɗani emmere c'est à dire feccere ko min waɗanma kon ɓen ni hiɓe woni tranquille anno waɗana ɗon buyi ko soñja tum ni ka arɗa ɗo woɗani men tigi ko no falɗa ko 500 falaɗa a wolu ko no fal anoddi modima mi anda dey anoddi ɓe alaniɓe e ɓe ari noon ayeno kam ari ga heɓi ila ɓe iwi ga heɓi lewru ila ndur lewru ɗon ɓe aral taw ɓe noddalima e gasi kono ɓe luɓaki téléphone ɓe nodduma ɓe arali ɓe ƴewtima ɓe tefali ko nonirɗa sowiɗo ɓe tefa sa ya ñaami sa soƴƴi sa hirtike sa yetti koƴe sa yehi ka labtani fiidu reedu ma ɓe tefali ɓe jokki haaju maɓɓe aw joni noon kon nu garanɗa ɗo menen fi amen ɓay par ce que ɗa andi komi wolno fi ɗum ɗo modima e nuno ko kanko woni modima kanko ƴettimma simo faala o piyay simo faala o yennay ko kanko woni ko jombuma donc min ittu hundukoji amen ɗi gema ka na ɗum wolno soko mais soka hombo ɓe haala sokana ɓe fiyonnu fi ɓe ƴettimma reedu kamɓe woni bo modima non Fatou maintenant vous qui nous suivez sur la page de Mariam Touré vous voyez déjà l'état de Fatou Janjan accu hakke nani ɓe ga wonno goye sowiɗo vous voyez son état. Elle est seule à la maison. Elle n'a pas quoi manger. Son mari l'a abandonnée comme ça. Mais de notre côté, ce que nous nous demandons, c'est que son mari lui vienne en aide. Parce que après tout, c'est son mari. C'est lui aussi qui lui a mis enceinte. Il a reconnu cela. Donc, il doit venir s'occuper de sa femme et de l'enfant que sa femme porte. Parce que nous, là où nous sommes, on ne sait vraiment rien quoi faire à propos de Fatou Janjan. Vraiment. Après toutes les actions qu'on a fait en faveur de Fatou et de son mari. Vraiment, maintenant, on ne sait rien vraiment quoi faire par rapport à son dossier. Wallahi men ganda ko me watta ko men landi tum ko me wiata vraiment ko modi Fatou yo geru occupo e odo eno ko sowido mo akkiti mo do wadini wo baynu nini hayo anda do kanko ko lewro wi kono mi do holi du buri lewru jon non do eno ya ko sowido wala o inni makko wala ko o ha ya lapta bila o so yo ya lapta ni sina beru ko naba do gonko benu no do e mo yadi dum don tum me innugol o siva CPN ji makko di dum wadali est-ce que ni dandi ko mbende mo amarda o fi on dandi redu madum ko mo ajelu mari lebbi jelu
Kuno na mandal kono jonon non jinde ko re dan joni ni si ni ta do ko e moto do jinde re dan ko fop no mandal ko lebbi jelu anda ko lebbi jelu marla parce que ala yawde kalaptan